Ni watwat ka na niwani ay pariman na su taon niya mataduto. Rakwa watwat kami kanem na. Macita ko kaglinga mapakaruso ni manuman na ipadikutan na bakong do makukuha bakong. Kapakamiring kuso asaka umalalamdo apatang. Harumay gereg. Akmurani adi. Maniringam sidya. Citaan kwam macita ko asaka malava nga baka. Umawuran do bakam may pinansuak may paltog. Amangay matyarap. Akapantadan niya so sako pa kanginarana. Suy kano yung namakatta. Pakarwan na no kaglingwi kadwa no bako nga. Nipadketanam mamiring ko ikadwa no umalalam. Hamiririyak. Maniringam sidya. Mayrat tatangam maku butuwas saka hakmay bangkurwa baka. Umawuran do bakam hamir suyuyat na. Mapiparagot sukarawan. Suy pacirakarakat dan anu tau. Karanam tudaun nau matarmay pangan. Pakarun nanu kaglingwi ikatlunu bako nga ipadketanam mamiring ko ikatlunu umalalama miririyak. Maniringam sidya. Citaan kwam macita ko asakap maval nga baka. Umawuran do baka tawam may pinanulima na so panganangan. Hakma ko ito damiring utsiling danu apataka umalalam. Maniringam unir pinu asaka taudu kasarwam didabsuyan padu kapikak cinu tau. Ham tu dami panpanyu kanuna haneng akanusaki. Pakarbun no kagling wikapat no nipadketan na bakungam mamiring ko ikapat no umalala mamiririyak. Maniringam sidya. Citaan kwam macita ko bakak maranasu kakawansu kiti taon. Umawuran do bakam may ngaranurisu kawakwakan. Kapacituntun na no may ngaransu usag. So iyan uyuyat da umwakwak so itsakapat no tawud karaon. Karwandam mawakwak no arap. Karwandam mawakwak no abjil. Karwandam mawakwak no ingingin. Hakano makakadiya kukuman sutaw. Pakarwan na no kaglingwi kalimano ni padketan na bakungam. Macita ko dubuno patanatanangan nakam. Upakadano ni wakwakda. Jimachimarano kapilimuang dano ciri-ciri nanya mataluto. Maniring sira dululusam mupanyir siringan ati muyat ati may nakam. Amano yung ay piangan. Si mangwam pachitsin mo api kapya pinipinin mo tao do karawan. Amangunong niya mana yada ni wakwak. Makaraanam mapungad siya no malawa nga magurugod. Kapakamiring kuso chiri nga mansinira. May walam pa. Mangino si mablitra na siya u kararida. Amarapso vari ni Yes Kristo ak marikak tudu cinaya ak mansira wakwakunda. Karaanam macita ko pau kaglinga mapakaruso ikanem no baku nga nipadketan. No kanangam minatumikan inyi. Suicak mani mabal nga milakayib no arwa ni mausap. Uburan ranam akmaran irala. Umatan nuanit ranam makasanadu tiragum. Akmaran aso matapa asinu kayo. Anirigrig no pagpag amakas dutiragum. Uanit ranam akmaran iba ko nga ni kukuwa tudabu. Utuko na kanu makatuwam mabilis siya do yananda. Upanyipanyirsingar na do karawana kanu makayukod nutigos sa kamatuwa
kanu kabtekan danu panyilsiringan no itay sanga, kanu may nakamatawa, kanu pilam suyunda, kanu tunaliwya tawam, mamiminsira, mangi sumarokdo, mi kavavavavariya, archipa kanu tukun. Akadu lulus dadu tukutukun, akadu pungu-pungu, aman sino, ringbuy kamuyamana Taiwan, akaji dama kacitan jamin no ya sumuri-sumuyi nga kagling. Akanu yamlis na do, lilis na natawudo to. Tawiyara na u araruno, ipakarnas no, dapi wiyawiyan. Sino to da bangun dudang?